July ni som le pariat ania kum sang ni som ni pathum atanga som ni panga session 7 batch atana ANM school longtlaya ANM health worker training tura lak mi som ni te ming chu voin khan tar chu ani ANM school longtlaya hian batch khata si som ni omin deal tu za som nga parukin zu ni som ni pani sang ni som ni pathum khan written entrance examination an beya he written test atanga ti tha thlan chua mi som li te chuan July ni som pakhat sang ni som ni pathum khan personal interview ma chon le in hemi atang hian voin khan selected list ti chu ania zirlai tur mi som ni ba ka waiting list a mi pali an langa session hi August ni khat sang ni som ni pathuma tran ani ang ANM school longtlaya health worker training tura thlan chua te chu Elizabeth C lal ruai tluangi ramthar lunglei arlal mangai sangi farm veng lunglei betsebi ke zo ming liani thingfal FC rodingi chapi siaha arlal ruat diki rangchal kon lunglei vanlal omoi sangau Angela vanlal diki chongtepi lalthiang limi dorpui aizol lalriat rengi champhai elem lalming moi rasiveng lunglei Marilyn lallom chungi South Lungpher Longtlai district Teresa lalruat sangi siahatla tu MC ramdin moi thingka em lalrin pui penial veng na thial Miriam ze lalmuan pui New Siaha West tu vanlal riat pui electric veng Longtlai Alen lal than pui ti pa bi Siaha district Zesril lal nei sangi zo hnuai lunglei ke lalrin pui electric veng lunglei ami a lal than zuali bazar veng Longtlai anni ba ka hian waiting list a mi pali rebek lal ruat lui zotlang lunglei HC ruthi lal ruai tluangi diltlang south FC khaihlau Pura Siaha ba ka ti lal tluang liani chan mari Longtlai te an om